Halo Encang-cingnya Babe, jumpa lagi nih sama ondel-ondel Jamil. Encang-cingnya Babe, ada yang lihat Azam gak ya? Azam lagi dicariin tuh sama ibunya. Katanya dia disuruh beli cabe di warung Pak Indun. Tapi kok belum pulang-pulang? Kemana ya dia? Ondel-ondel mau cari lagi ah. Kemana sih nih Ajam nih? Udah keliling-keliling, tapi nggak ada juga. Itu kayaknya dia tuh. Pada ngapain ya dia? Udah samperin ah. Azam ngapain di sini Zam? Ondel-ondel cariin juga. Ondel-ondel. Ada Bang Idan. Halo ondel-ondel. Halo Bang Raka. Halo ondel-ondel. Halo Kak Kampi. Ondel-ondel. Azam lagi ngapain Zam? Udah lagi main game. Main game. Game apaan Zam? Main bus. Oh, game bus ya. Kok Azam malah main game sih Zam? Azam dicariin ibu noh. Katanya disuruh beli cabe. Dia suka. Ibu nungguin tahu Zam. Ondel-ondel jangan bilang-bilang ya. Dan takut dia marahin. Ya udah deh, cepet beliin Zam. Nanti ibu marah loh. Tolong pegangin dong. Azam mau ngapain Zam? Aja beli cabai dulu. Ayo cepet Zam. Azam ada-ada aja. Orang disuruh beli cabe, malah main game. Hehehe. Asik nih. Sekarang gantian. Ondel-ondel yang main gamenya. Yeay. Ini gimana sih nih? Oh, gini ya. Asik juga nih. Ini gimana nih? Aduh, kok nabrak sini? Ini gimana nih? Aduh. Aduh, kok nabrak sini? Oke deh, cangcingnya Babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Ondel-ondel mau lanjut main gamenya lagi nih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.